ni Manang June. Siyak men ni Amag, Cavite for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa bang nangin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaren sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karupata kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manang June. Siyak men ni Amag, Cavite for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adadtoy ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayan. Sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Jan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuwa nga iti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Okay, naimbagal na tayo aming kaaruba, Nobyembre a 20. 2016 iti mapila po, 2016, 2016, kat adda kami manan. Kat may sabanan apo nga na isang sangayan na programa ti ipaay kata kayo, iti 4-decade duo Production Incorporated, ken siyempre, iti 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Programa kaaruba, anam namsek sunata iti biyag kan. Ayan. Ayan, iti last ud, iti talong nga oras. Kat dahito yung rud, ti manong yo, ti padayo apo nga nangisi, ti siko na Manong June Seriales kan. Kanakan niyo nga Jan Mark Pastor. Ang agkong ko na, Agis iso ka, tapno pumudaw ka. Kasta nga rod, kat apo, nagsapa nga nag-text ni Manang ko, kuna na kablaawang man na ading ko. Huwag kita man na naka-online dan, tabakano, sayang, di pa nga blaaw tan, o. Amo makita to'y kasi Padagkalam ka muna. Data. Madipay. Madipay naka-online iso kadamdamata nga iba sa isuna. Nga rod, iti official text line tayo para kadagiti pang blaaw yo kan kidaw nga makong ko na balong pakibasa man iti Okay, ag-text nyo nasaya dati kasla dati napukawang ka iti 20 pesos nga mangibasa. Okay, kadagiti... Kinaragsa mo, dahita. Dati naliday. Naliday. Po, pang-aasiyo, no, text kayo lang dito 0926-345-1700. Ayan, ulitin mi apo para iti pangablaaw kan kid daw yung asunsunata. Dahil tati Nagsapat da nag-text dito, hindi ko na naipagal daw kaya June and John Mark. Kantangag dagos na Pakikan tayo man jay 7 inches. Nagmayat ngamin. Apo, Di ba? Eksakto sa dito, iti isalang mo ka. Kumaangam damot ti ado ti pangablaaw takot. Iso nga tanga dagosan ti kantahin tan. Ay, Iso ti opening song tan. 7 inches. Ayan, actually dito yung apo iti tapos atin niya. male version may iti 7Cs. Nyaramita mi apo iti sarili mi nga lyrics kat amum tatay iti agpaawit from Tugigaraw iti 7Cs, di ba? Da na disgrasya. Iso nga inyamot tan kuna na siguro di jay na disgrasya intahan di 7Cs. Kaya lang ka mga ragsak iti nasarakan da. Dagsang gasa tapos na disgrasya da nakita mila una iti pan nakaidata da na ipatog di paglugluganan din James mo batog ti 7Cs. Iso nga da kayo apong aggandat mo dita nga agliko iti kanigid nga kunada winukan naman hangko mga liko. Wan ijilata sip nga dita kasapsabaan ta awan disgrasya.
Ay, kalidaan. Kalidlidaan. Medyo masipit na ka lang ti ulog kasi Ah, di lang, at pati. least social ti pa nakatay mo, di ba? Kesa di na disgrasya ka nga nasisela di masipit ti ulog ang tanalitom ka lang di madalisan ka di rumbar ti utak mo di niya. Oh, Apo, ay mong gayam ka ti mga napo. Sorry, apo ti nalolawat mi nga rod. Agur ka. Kada kiti kahit na apo ti makangag, manggagan ti version may iti 7 inches. Dahito yun apo, iti sagot mi kada kayo amin. Dahito yun mga. Apuman panaw kato'y balay, pasaray parbangon ka asumambay. Ari kutong ang agpatpat na nga agruray, sa sumangkan kalap sa lapay. Nagrigaten di kasasaan, yung aklong mo'y sa gasa. Amok na bayag na kung ngay suksuka. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit atra. Maalang paikit din ti agpakaan. Mapan kan jay 7 inches, taatula kakatrasan. Kaya't mo mapasama. Mapangkan jay 7 inches, nu'y sukap-kap neka. Hanapalen na'y tuwig na, kaysa met luk-lukwen na. Ganti nagdakkel apalimet mo, di ko nang ngata ket jak amo. Siyak mabain idi kanito anadama ko, ngemas ko na di agin diri amo. Nagrigaten di kasasaan, yung aklumik mo'y sa gasa. Hello, sound check. Ikaw kami. Alawin bakit di kan aglibak, na umakan ti basit atra. Maalam paikit din ti agpagaan. Mapangkan jay 7 inches, taatula kakatraksan. Isip kaya't luwa mapasama. Mapangkan jay 7 inches, nu'y sukap-kap neka. Hanapalen na'y tuwig na, kaysa met luk-lukwen na. Mapangkan jay 7 inches, nu'y sukap-kap neka. Hanapalen na'y tuwig
Isabel, look, welcome. Okay, dito nga po iti umuna. Sonata mi kat bago kami agtultuloy ka Aruba, dagiti mampay, dagiti napapatag na generous sponsors iti adda kami manan. Kamelvin, pasok. Naimbag adamag, kadagiti addaan motorsiklo. Kadagiti na hilig, amang pataraki motor na. Kan dagiti adda ti prensat motor na. Adituyan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinalak a presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad a serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimot matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya at adabag para motor mo lulaw rogya ko na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabalik. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Daytoyon timang paturpas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likaman para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Apay nagliday katatang? Kasa daw tumawanan di mo di abroad ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakar iti Baro Subdivision sa Jay New York Heights Subdivision. Bulas taw sa dinnuday ta di Amerika. Kasla Amerika tatang, ngam adalaan sa Jay Bugalion proper, Ramon Isabela. Mismo nga highway, na urnos ti Babalay, Guardiado, napalawlawan ti CCTV, adaan ti Luxury Clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. At dapay swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, ken parka pagpapalailangan tubing ken natangan. Ahaw, manulas sweldo di bagag mau. Dahil tangarod kat tatang, iti kurang at 3,000 pesos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Tandani kami umakar. Anya tatat makunam tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, haman na. Wen karuba, uray saan nga nagapo abroad. Empleyado ka man, manalon, wen ang yaman nga estado. Makipag naatayon ito komunidad anaulimag, nakalmang aglawlaw sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kalikiti sa Lutsudyo, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba. Apo, tandani na atyanan, balong kunaktubang kami niyang tabayan, amday ta kunaktana. Apo, arigat ang timadyanan. Ngaro, dadagiti online, ikan taman ti gundaway nga, nga gundaway padayawan taman dagiti sididingag tata iti Balasio tao kadata, at apo ti 17 tata nga dumduman kada kami sa J. Balasio tao. We have Marjon Acosta, Inanting Mili Italiana. and we have Martilio. Apo Martilio. One. Dati sumarnong ay masok. At Tessa Alejo. Oh, and syempre, dito presidente ti For Decador Production Yes. Incorporated ni
Nanay Darlene Khan. And we also have Ninya Gail Antalan. Kinangkal Joel Tomas. Yes, good afternoon kang ka, Apo Abirat, iti Vice Vice President. President, iti For Decado Production Incorporated Hong Kong Chapter. Kan siyempre, pwede makita no online Kinanting, dagiti dagduma. Felicia. Oh, siyempre naman ko nga Fel ni Ading Merla. And we have 8 elsewhere listening ko na. Assalamualaikum karubas from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Adda kami manun, kunan adda kayo manun, Kuya June and What's Ading that? Denmark. At ito, kung unia ka sa Jay, kasi ito ngay, Oh. dahil tao, no maigama, ay talaga nga, madeday ka. Apay ibig niya sa igama. Igaman po kami makaungot. Nga rod, kaaruba, may isang pangablao ni Kabsat Felicia ni Manang ko. Kuna na dito Oh. Good afternoon kano kadagiti siniding kataidjay Japan. We have Heidi Alfaro Nana Katsura. and Lizelle Ordunya siguro da ito Ading pakigreet kaming group mga ninang sa binyag ng apo ni Judy Ebihara. Thank you very much. Puta da mo gayam tinininang dita Japan kung ano dati awan lang ti ada mo gayam ti bunbunyag dita. Nay. Melvin. Bakit kaya? Ayan, cut of course, dagiti estudyante apo nga adatita from ano nga eskwela anda? San Isidro? San Isidro Daycare Center ka din, ha? Taga saan sila? San Isidro San Isidro National High School. National High School? Awamot ti agtagarikan niya. Ilocano, Tagalog. Tamot ti Tagalog kayo, Ilocano. Hindi sila nakaka. Anyway, good Okay. afternoon kini Julie May Corpus. And of course, kay Michelin Echanes ba to? Echanas. 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 Yeah. Echanas. Ang asidig da ngamin DJ ko. San Isidro asidig ti Echanas Isabel. Echage yun. Ayan. Hindi naman Echanes yun. And we have Denver Nicole Marquez. Okay, meron din si Valerie Serafica. Serafika and Joe Randy Ramos. And syempre, kay Jennifer Montalvan. And Jessemala. Ako na natin. Ano? Jessemala? Jessarela. Madi mabasa apo. Jessarela. Jessarela. Cynthia ba to? Sinta? Cynthia. Oh, Ulep. Ayan. Ato tinalawag. Ulap. Nagkaka nga balik sa ulap. Ulap. Ayan. Ulep. Iti mayat Ulep yan. apong sumiri. Before the kedua while we're having our show. Ito'y estasyon. Please feel free apo. Okay lang. Basta Actually, dati, yung mga yan, nandito sila para kaya DJ Hans. DJ yata. Lee. DJ Lee? Kay DJ Lee. ikaw magpapaturo sa May ato racket sila. na si DJ Lee. Nagkukuha Oy, siguro daming yan. racket niyan. Nagkukuha niyan. Nagantag DJ yan. DJ ngay... Nagne-networking na rin siya. DJ Lee, ha? Nako, ano yan? Anyway, good afternoon kada kayo. Thank you very much for dropping by dito'y istasyon nga road. Dagiti pa yun mga pangablaaw. Kita Adun sa una, iti pangablaaw balong. Ado. Lalo dito yun eh. Ita. On. Talaga mo nga adun. Dear DJ, pagkat naman si Mama Rica. Mama Rica. Mama Rica. Ano to? Sako? Esko? Sako-chan, Karen and Maya Pamangkin. Pamangkin. Right. Nazir Soto of Batal from Esme. Ayan. Ito naman sa messenger. Okay, kadagiti agte-text po iti FDD dito yung official text line. Tapos may nag-message din sa messenger. Sabi niya, grabe kayo. Na ang galing niyo kumanta. Nakakabilib kayo mga kuya. Naragsak man rin. It's me, PJ. Pagkasi ka namin, hindi ka makikita tani. Facebook. Ayan. Oh, yeah. Naka-record na. Wan, apuhan nyo kumapo nga yung shortcut. Ano mati kami mo't nga agbida-bidal nga agbasa. Ayan. Hello, ading June and Balong and karubas around the world. Kuna na ni Manang Darlene Khan. Kat kuna na pa ni ading Ninya Gail Antalan Predicala. Naimbag nga aldaw yung Manong June. Ading Jembe Kablao. Manti Familia Antalan Predicala. Gagarin dita San Manuel San Mateo. Pakikablao yung man ni ading Kuwini Aguilera. Happy birthday Inton Bigat. Thanks Manong June and JM. Ayan. Kabaw ka nung request na. Agbili ba mo kadagiti ka kapsat Maday, kaplaw ko na naman. Kabaw. Kaplaw. Adala tag Ay, online ni Kon Online ni Kuya Joseph Agtarap iti Kabatuan. Kabatuan na Isabela.
So timaking bagay ti RJ Tambayan. store itapon o masapol yung iti pangal daw nga naimas para katigti estudyante ito yu chow kalbitan nyo lang nga po ni Bayaw Joseph Agtarap. Ayan, bago taman nga itultuloy ti pumasa katigita nga mga blao kumansyon taman pa'y balong iti may saman pa'y nga Ilocano. DJ Hans is here. Ada ti berbiro ka na dahil nga kwarta na pukaw na tatay. Natinlag na. Natinag na. Nga rod, may sapay nga sunata ako para katatayo amin. Nagrigaten biyako ti agmay maysa kan kanayon laeng nga si iliwaken ka alang aruden biyako di nakapaypayan tanal Pasko ngayon karinga di kan lipatan maasi ka biyako ket ipanganak ulilam tuy pusok tagi mura ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawa maminsan pa'y biyak ko ana iri delipak nagparang adabus taladawam kaniyak ibukbuk mo nga ruden didiruni ayat kananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat maasik hambil ko ket ipanganak ulilam tuy puso tagi mulan ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawa maminsan pa'y biyak ko ana iring debak nagparang adagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden didiruni ayat kananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat ibukbuk mo nga ruden didiruni ayat kananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat